وانن هجا اپراسیونین ترکیه گریدایی به تایبت روجاوای کردستانی کار ودانین وان اپراسیونان و باندورا کل روجاوای کردستانی کریه هر وها افشریکو لحريمي بتايبه جد ناف بين اسرائيل وحماس دروداي كارجرياوي لسر يعني روشا حريمي روش لاتا نافين بتايبه شوادبه هروها تماشوانين هجا اف اوبراسيونين تركيا كو بردوام ديكن دا اصلا ناف دولتي دو اصلا ناف خويي دجي راستي چبرته كان هاتنه شروع وكرن و نرخاندناوي هم de legal جگری سروکی کمالیا شورشگر و دموکرات این کار عبدالهای حکومش ج دیاربکری بگرند است. سلاف بوده که عبدالهای نها از چندین روزه ل روجاوای کردستانی ترکیه اپراسیونان دیگه یعنی ناوندین جرخانه سیویل نخوشخانه بگیره دبستان بگیره اشتره بیشم آواهیان بگیره ایکو هاتنا آرمانش کرن بتایبه جی او روشا جرخانه سوتمنیه تندرستی راستی ایریشین گلک برفره هاتنه هنجت آویجی ایریشکی کل انقره یکی جوتمه ده یکی اکتبری ده روزه که یک شنبه بو گوهاته کرن دوی درباره ده نرخاندناته بگیرن دست بگیره الی بگمان وکا کویجی آنی زبان ده تقمنیا بر وزارتا کارن نافخوی کارن هندر دا کل ترکیه لانقره او تقمنیا کل ویدره هات کرن پیشتی و بوی هنجته ایدی به دجواری ایریشی سر روجاوا هات کرن و ویا براستی او تقمنی جه ترکیه راجی ده قادا نامنتوی دا جی مخابن هنک مشروعیت دان اپراسیونین که ترکیه لروجاوا جی دکه لی اف اپراسیونین که تین کرن دوره دا وکی کویجانی زمان لسر نخوشخانه و لسر قادن سیویل و بمرنان انسان سیویل اویا هزار مخابن د دنیای دا reaksiyonek an bertekek ciddi hena xwane nake. Gelo ev şikşi jmervara çedbe gelo evya dibin siya şerre İsrail u Hamas dama an şuxu dünya ev jibuni mesela operasyonun Türkiye bedeng be ev yekji hena nezelale. Le hazar mukhabin ev operasyonun kutten kirin ne tene liser çekdarın PKK liser sivilan tekirin و اف جی دوی کو دنیاش ویارا بدنگ نمانا لی مخابن بدنگ مانه که عبدالحی نها راسته یعنی PKK ایریشک چکداری کر ایریشک خواکوشی دراستیه ده یکی جوتمه ترکیه یک سر گود کو امی PKK و حوال بندین PKK ایکو لحرمینه آرمانج بکن یعنی PKK نزانی بو کو ایریشکی و صادقاری انجامین گلک خراب جروجاوای کردستانی حتی جباشوری کردستانی رژیبینه یعنی بچه آرمانجی او ایریشات کرن کو انجام جیوا ام دبینن چنه بله دیتناته بله نها برزباتوم براستی تش روشا PKK و روشا کو نها PKK تدایه دوی کمر باش کاربه شیروه بکو ببینه آنگو ادخوازم چه بیجم بسایا درون و او ایها و سیها کدو بیجن بسایا وان و به خدمتان کارن چکن تکنولوژیک دل باکر تفگیرا کو PKK خو بلقینه او کیس ایدیجک PKK را نهشتنه جیه کو تیدا مایجی ایجا گرسیا و ملیتانن و او چکدار وی کو کتنه روشا پسیکولوژیک örgüt bağvaya ki rexistin dixwaze ku psikoloji u evlehi u moral u motivasyon bide militanê xwe jî ez duê qenaetê dame ku ev teqemmenî bağvaya ki jî ji bo veya bû ne ku nizanibû ew ê êrîşên Tirkiye dijwartir bibe wê yekê baş dizanbû ku ew ê êrîşê Tirkiye dijwartir bibe lê ji bo moral û motivasyona kesayê çekdarên xwe jî ez bawerim pêwîstî bi çalekiyek ew hadît. Baş brêz okumuş yani
اف یک نای و واتی کو پکک دوی متودین خو اشچاف در باز بکن بیشک بسالانه ام گازی دکن ام گازیا وان دکن کو متد و yani şevaza tekoşina xud ve ku buguherine le hazar mixabin ji axunayn xware û hêjî weka xwe dimeşînin û çiqa jî diçe xisar him didin Kurdên Rojava hin yên bakur û hîn jî yên başûr. Keke Abdulhay Nuha tamam ev hincet destê Tirkiye'de ya ku ew bu yer şey bu ku em li ser qise dikin. Lê mafê Tirkiye yani di çerçeveya hiqûqa navnetewî de jî gelo heye ku êrîşî nexweşxaneyan bike, êrîşê sekterên sivîlan bike, jêrxaneya aborî û enerjiyê bike ku yani xizmetguzariyê milletin xizmetguzariyê sivîlan niha Tirkiye İsrailê rexne dike dibêje ê te mafê te tune ye li Gazayê tu sivîlan û xizmetguzariyên sivîlan bike armanc. Lê heman tiştî em li Rojavayê Kurdistanê dibînin. Belê dîtina te bikir. Bêkuban êrîşên ser sivîlan û ew şerên ku pê sivîl bêne kuştin di hiqûqa navnetewî da jî tu ciyekî wî, meşruiyetekî wî û mafekî wî tune ye. Kî dibe bira bibe ne ji bonî dewleta Tirkiye? Kî dibe bira bibe di şerekî wiha da ji borî kuştina sivîla divê ku bi awayekî rê nedin kuştinê sivîla. Lê hezar mixabin weka ku metserî da jî got sivîl têne kuştin û nexweşxane têne bombebaran kirin û mixabin raya giştî dünyayê jî li wê derbêhêle xweyî evê ku di dünyayê da xweyî gotinin wekî Yekîtiya Awropa, Yekîtiya Parlamentoya Awropa, NATO û rêxistinên wekî wî mixabin di vî warî da bêdeng mane ev jî şikek dide merve ku weka ku metserî da got gelo dibin siya şerê İsraîl û Hamasê da ma an dünya di mesela di vê meselê da bi Tirkiyeyê re li hev kiriye ev ya jî ciyê şikeye bi rastî. Keke Abdulhay yani em werne vê mijarê bêguman ku mijarek giring û cenabê te jî çend cara vatîne ziman şerê İsraîl û Hamasê gelo kargeriyekî wê li ser herêmê li ser em bêjin tevgera rizgarî xwaza Kurdistanê ew her du parçeyên Kurdistanê ku rewşa wan hinekî cuda ya taybet başûrê Kurdistanê her wiha Rojavayê Kurdistanê jî dibe tu çawa dinirxînê ger dîtina te bigirin Birêzba tu bi rastî hinek dengê te qut bû min pirsê baş fam nekir ama biqasî ku min fam kir gelo bandora vî şerê İsraîl û Filîstîn ew ê li ser Kurdistanê çi be. Dest xweş belê kekê Abdulhay. Bele. Bi rastî niha dünya di rojhilata navîn da awê ku xuyaya gelek senaryoyên mezin tên lêîstin. Di van senaryoyê da ger di projeyê wan da rolek ji bonî Kurda hebe ew ê ev ji bo Kurda tiştekî erenî dikare bixurabîne. Lê hezar mixabin niha em vê yekê nizanin ku divira da ji bonî Kurda rolekî hilbijartine anna. İca wekî tenê wekî geşedana rewşê gava meriv lê binêre. Wisa xuyaye ku di li Rojava û li Başûr bi hinceta PKK ew ê Tirkiye êrişê xwe bidomîne. O êrişê xwe çiqa dişe dijwartir dike. Wekî ku serî da we jî anî ziman bi mirina sivîla û bi bombebarankirina nexweşxana. Ev yek mixabin ji Kurdara ew ê tiştekî erenî bixura neyne. Lê ger Amerîka di vê rewşa Hamasê da ku keştiyekî firoka şandibû wê derê amadekariya ya dudoya jî kiriye di vî warî da ger Amerîka li rojhilata navîn senaryoyekî wî ji bo Kurda û xwedî derketinekî Kurda hebe ew jî pir zêde hala hazir zelal nîne bi rastî. Ya awê ku xuyaye bandorekî neyînî li ser Kurda tê kirin. Her duê çerçevede geriş te bipirsim kekê Abdulhay Nuha diyara ku şer di navbêna İsraîl û Hamasê de tenê namîne. Yani hin welatên derdorê Lubnan ji ber ku Hizbullaha Lubnanî li were
سووریا کو جبر حزین گریدایی اشتره بیجم ایرانی میلیشیات لبرن قالوا توصف فكر دكاجو شر برفرحتر ببا نها شخو گاوا د دستپیکا چالاکیا هم اسدا گاوا مرف ردنره ولاته کی وکی اسرائیل کدناف خدا خوی رخصتنا استخباراتی یا شیمبت و د دروای خوجی خودی رخصتنا کی استخباراتی وکی موساده ev her du istihbarat jî ev her du rexnewan istihbarat jî drojlata navîn da yên herî xurtin di warê agahdariya istihbarê da. Ji xêrê vêya jî di nav milîtanên Hamasê da yani ê Filîstîniya da û li welatên dinê jî hêzên wanî parastinê ango ajanê wanî parastinê di nav hetanî bi Lübnanê di nav wan da hene. Tulvana hemiya gavadineri erişa Hamas'e ku avkas ne mümküne ku bibe zaafiyeta istihbarate ku gavan ne zaafiyet be eviye dibe senaryoya ki ku dibe senaryoya da Amerika jiheye amadekarına keştiyen froka ku yek şandiye u amadekariye adu diya ji gava mervilednere evusa xuya dike ku divi kari da peçka Amerika şxud seri da jite da hebiye نکو اوسا اما جبر خدا و بزعافیته که اف چالکی نهات روژه ایجا گوا مرف تواد ده بره امریکا نها لبهرا سپی میلیارد و 700 میلیون واریل رزروا نفته هاتیه تثبیت کرن و جغیری وی 3 تریلیون و 9 متر کوب جی رزروا گازا خوزایی هاتیه تثبیت کرن نها جبو ویا بجی جبو باندو جبو خودی درکتنا وانا بجی امریکا و دورا دا او نسکنه و از باورم کو او ویا اف شر او سیرایت هنک ولاتد نجیب کدنا ویا دا دبکم شو سوریه و اندزانن اسرائیل او کاوت سوریه جی دوی کاری دا سوریه هیا ایران هیا مصر هیا yani divana hemiya da ez bawerim ku drojlata navîn da ew ê gelek tişt biguherin û ew ê viya sîrayetê hinek welatê dinê jî bike. Keke Abdulhay niha yani pêş vê êrîşa Hamasê de proseyekê aştiyê di navbeyna İsraîl taybet jî welatên Kendavê û Erebistana Siûdî birê ve diçû ku dihate payîn dihate fikirkirin û aştiyeke mezin دنابینا اسرائیل و ولاتین عرب در رو بده. لگورا باوریات اف شر دکاره کارگریه که باندوره که لوی پروسه آشتیه بکن؟ بگمان اف شر باندوره که نینی ور سر وی پیواجوی آشتیه بکن. جبر کو جکتره بگره حتانی سعودی جی تکیلی وان به حماس راهنه. و اویاجی استخبارات و آگاهداری اسرائیل و امریکا تف دوی واریدا با آگاهدارن و خوی زانینن جبر ویا او پروژه کی آشتیه که دروای امریکا و ولاتن امپریال مشاندناوی و سرکفتناوی نممکنه و اف چالکیا که هات کرن که اوقاس تحریبات مزن و توی زیده کشتیان مرنا انسانان و رهینان اویا باندوره که نینی سر پروسسا آشتیه بکه یکی جارمان جین وی شریجی تایبه جی ایریشا حماسی سر اسرائیلی که عبدالهای نه او بکو بخواه تاثیر کی نگاتیف پروسه آشتیه بکه من پرسفام نکر گلو یعنی اف ایریشا حماسی آرمان جکویجی نه او بکو تاثیر که نگاتیف پروسه آشتیه نابینا اسرائیل و ولاتی کنداوی تایبه جی عربستان سعودی رب اوجی ممکنه جبر کو مرو لگاوال چالکیه دنره و چالکیه کی اوها سرکفتی تبی اوقاس هزن و اسرائیل استخباراتی هبن و چالکیه کی اوها جبونی حماس سرکفتی
کو به انجام ببه بگمان دویا دا پرووکاسیونه که مزن هیه نه تنه جبو پروسسا جبو پروسسا آشتی پاجده خستن آن خرا کرنه جبو گلک پروژه روجلاتا ناوین سرو بنه هفکرنا روجلاتا ناوین خویاد که جبر ویا اف چالکی بگمان و پروژه سروی پروسس جی وکی کوجی گوت ممکنه کو آرمانجک جی اف به كيكي عبد الله نها دنيا بويا دبش بشكي مزن اي دنياي دبيجكو ما في اسرائيليه ما في اسرائيليه روايه كو شرك هم بري وهاتي راغهاندن في اوجي برتكين خو هم بري في شري نشان بده چندين ولاتشي يكو بنافجي دكارن ورن بنافكرن كو بيشكريا ريشا حماسيدك تركيا لكودريه دوی کشمکه شده تو چاوا دنرخینه ترکیه جیبل کلیه نها لگوری هنک شیروکاران ترکیه به همه سرا تکل داره و حتی هنک ادعاها تنکرین که سروک همه سه آن بردف کیوی یعنی لترکیه هنک ادعای اوها هاتن هوله لی سروکومار ترکیه دوی واریدا با آوایی که تکنیکی تفدگره و تنه گازیا اتیدالیت که گازیا عقلی سلیمیت که هیوی دارم که اف راست به لی شک هنه که شکنی مزن هنه که به همه سرا تکل دارن و تشتکی دنیجی لدیار بکر وکا کوون دزانن هینا دو آن پر شریک AK Parti'ye Hüdapar numayişeki mezin lidar xisku alikariya Hamas'e ne alikariya gele Filistin alikariya Hamas'e ani zaman o evci vaka kuzanın şirike iktidar deselatdariya Türkiye jiber viya şik heneku tekiliye wan ba Hamas'e racabin gelek spas bote ke Abdullah yokmuş proje xoş bote spas bote ku iş Diyarbakır gelmem